ونعمو خيراتنا وكي بيشنگا خاني و پانيلا ما يكمي وكي هنجزانن دو روجا زمان كردي بو يا حميه فيروز دكن سپاس دكن بو يكي هاتن جي میکروفون تنه دنگمه başlayayım nizam همو اندبینه و وکی ام دخازم پانل آخر کردی بردام بکن یکی کی کردی فهمه که نامه ده هی گلو یعنی زدنی انسان کردی بردام بکن وکی وزارن یعنی اب پیشنگه هندیمنی کی پیکری کی هن یکی ویدیو جیرکاری اندبینه بنا همو یعنی yapay zeka وکی قدر سال نیوکی مبنا چی کرن وکی و یا صفته يعني يا حوله بيشنجة بشتري بشن شهر دنجي وكي تشيروكا مو أحمد خاني تشوا هالواحد قريدان از خازم بشكوي بيجم بشتري وكي درك أحمد خان جم بشك تتصيب باخذ و كيك نهات مرا صاب درك سالنامة أحمد خاني دا و جرينجيا خاني دا أجريها بدمه وكي bir fotoğrafı da benim peşmene, ev sala ve cimala ve da duyarı me da darda bu jubunda. Jiberi peşenge, mecba ve khora telefon kır, bu baba khira khot evi rasmi mera bişini az khazım daim peşenge axır. Çima ezvet işte dibijim ve vaxtaki mala me da, mali me da, anji odi me da, jori me da ve ki hünermendek de anji ve ki yani mezenek kurdadı be, gotunek be, wenek be hebe zari meriya uya dibinin uya nas dikin u be tesir avan jit iştadı karın karbinin u ez bawer dikin tesir avi weneyi ser mi çibu ki ez peştra min şu zanenge hamar marakadan u yıldız teknik kadan na ve ki ez jibik çid karım karbinin nejui Ahmed Khani peykeri weneyi u videoyu çekirin. Ev dibejin ya yapay zeka videoya jikariye u pişti 3 salı 4 salı az bawer dikim Ahmed Khani bi denge dini weki Ahmed Khani jmera peyve xud gotine xud dibêje ji bo me ev gelekî şey girin bu çünkü weki mezinên me filozofên me haqiqetek tiştekî rastî heye heqekî em bidin wan em zêde nadin biçekî em qîmetê wan şunda digirin û هەقی وان چی ئەوی قیمەتی نادۆمان و ji alê zemîn da bibêjin alê mesele wekî hûn dibînin hemû dîroka Ewropayî bi yê dunê bi wekî peykera va em milletê wan nas dikin wekî wêna va em milletê wan nas dikin ji derheqê van mezinê me da ti tiştek zêde nehati çêkirin yani va kêmesiyekî gelekî mezin ji bo dîroka me Kurda da min jî xwast biçek bijî gavek bijî û dibêjin ya pointek noktek bijî mixwast ez vêdaynim vê derê û bira ev jî bibe mînakekî û hemû insanê me çêkin lê pişt vîyara ez dixwazim yani wekî feqî Teyran melayê Cizîrî û mezinê din jî aynî wekî vê konseptê û berfireh bikin û çê bikin ji wekî ez yani wekî tiştekî ji hemû Kurda dixwazim yani mala we da yani mecbur nîne tablok hebe tiştek hebe hema ya wekî Kurdek fotoğrafek wî dibe, fotokopik dibe, ji mala xwe da dar da bikin, ji tesirek zêde ser zaroka çê dibe, çünkü weke ser zarê xwe zanim. Du keşkê me hene, ji dest we maş dikin, wekî ez ji mal derdiketim, keşke bina 3 salî heye, stêra, digo baba du çî kîrê, digo ez çim Ahmed Khani çêkim. Rojek, du, sisê, çar, pênc, piştra tabi Ahmed Khani xelas bû min ji hinda anîmal, hema çû hemîz kir, got ev Ahmed Khaniye te xelas kir, yani ez gelekî kelebirî bûm, مگو اره بله احمد خانی و مخلص کرد او هات به درجی و کاش که من مزن جی وکی من سر احمد خانی لیکولین کرد من پرتوک کوفت کردن işte من کوی دخاندن درو کوی دخاندن لیکاش که میشه گلک تاثیر سر شد بود ویج دخان ویج کرد وقتی که مبی داری پیشنگه وکر روزا اول روزا کوکتیلی کاش که میشه وکی هلبسه ساقی دا کرتاسی تشتک خانج بومه çünkü وکی ام تشتێک هورجی بکن ئەو سەر زارۆکە gelekî mezin xuya dike û tesirek mezin ser wan çê dike ser zimanê wan ser çanda wan ser kultura wan ji bo vê jî yani ez dîsa dibêjim rica dikim yani wekî ser internetê bijî fotoğrafek hildin û mala xwe de dar dakin mezinê me kî dibire ya hûn kî janê hez dikin feq nake jî bira mezinekî Kurd bi bi tepirsek wî wekî viya yani rastî bibêjim ev gelek tesirek mezin ser çê kiribû û wekî herfekî min nizanîbûn
پیوی که من نزانم گولی دنیلیسی لی چه فایده چو مکتب دا استرکیتی هند بوم قاسی که از هند بوم دهات دخان لی هدی مزانم گوی او مزنه کی کردایی لی از وقت هاتم استانبولی مزاننگه خان ملی کلین سر کرد مدید که یو يعني نهاية كي وقاي هم أجي فوتوغرافيك تشوفك درجة هاي كمزنة لأملي استفادة ناكل يعني أبجي بوم يقولك كي ماسي كمزنة راستي لي مخاص يعني أزبط تشنجة كابو تشوفكم ونختاكي دايما جديرو كامل وحمو على بار بكم وش قالك كي سر خيرات انديسا وكيف نهاد بيوتكين ويكونزانو اللي كلنا لكي قالك كونورة وسر أحمد خانيجي قالك بالفرع صالنامة شكرن قال الصلاة ونا كيك نهاد بيوتكين جمرات در حق أحمد خاني وصالنامة ويجتو دست بكرن جتو شكرن أزبوارتن در حق ويدا ياغايا بدمه بري هر تشتي pardon pişti ve yani dikkarın vaki yani sorry vaki yani persu bersilem dikkarın veci daviyada çevirin kerem بري هر تشتي من تبعي خير هاتنا براستي أزيرو قالك شاد بختوارم أن در حق أحمد خاني در حق سالنامة أحمد خاني أنجام هدنا ونجي دزانن في مهدا در حق أحمد خاني قالك خوات هاتنا تشيكرني ألمانيا أم بيجن خلاطا بجای احمد خان سال 2023 هاتا داینه دیسا اپرا مموزینی هاتا چکنه دیسا استانبول بره که تایلان پیشنگاه احمد خان لدارسفیه و امجی بره که جبونا تکلیف کرنا که تایلان سپاسیا خ دیجن براستی دما امبازی دون اف کتاب احمد خان ما آماده دکر و چاپ دکر ابدن مچک کلجانی دجی از این روزی اب کلجانی دجی براستی بازی دامه از بخوزم بیره که اب تشتیج بیجم سروک بازار ما بازی ده یلدز خانم زی ایرو بشتار بیه خیر هاتنه بازی ده حتی بیره که سر شعبار هاتنه دما بازی بخور شهر کی دیروکی او چاندیه آخه مرو بحثا بازی دیده که براستی تشت یکم تی بیرا مره احمد خان بخویه براستی چیروکا می احمد خان جد به سونده که دست بیکر بازی دیگه تبایی احمد خان را دما تشت که کن سون دخان است احمد خانی خانی بابا ام بیشتر با سوندانا سون دخان و ابا کت جانا ماشي اكيد دنيا كي تربا احمد خان هي اما باسا بي تستيج بك لي تستك هي احمد خان ادبيات كردا دا وقت سرتاچه بري هر تستي دم مر احمد خان دنيره ابروهالاتا ناوين دا سرداما ناوين و یا نيزك دا ناو هلبستان به هر زيده کتابه یا هاتیه چاپ کرنه کتابه یا هاتیه برگراندنه ترجمه کرنه براستی احمد خانه از گفت کارم ببیجم من 10 زمانه یعنی آلمانی، انگلیسی، فرانسیسی، عربی، ترکی گلک زمانه ده کتاب احمد خانه هاتیه برگراندن ولی که تشتکی بالکش هیه نه دولتک نه جسازیک حتی روز ایروین پس احمد خانی نسکنه، اسکری ندانه، امبزن آریکاری نکرنه، تشویق نکنه، لباس احمد خانی هر سال زیاده تر، daha زیاده امبزن برهمه هاتیه بلا کرنه و این روز امده دنیرن هیچ 3 سال در باز بیاد دیسا بحثا احمد خانی دکن براستی جی دما مرا کیجان ساله لی دنیره در حق احمد خانی دا نویسن لیکولینی işte makale akidini jem bizim berger deni çekirini testi her bala mediksan ertiş bu yani gelek khincime gelek kesin denzi mesela bahsa Ahmed Khani dikir mesela Orbeli demo rohlata navi da bahsa Helvasvan dikir siha Helvasvan benav dikir yeki vanaj Ahmed Khani eydini en bizim Firdevsi bu, yekşi Rustaveli bu. Nıgı ezbereki doxozum ev kitabı Ahmed Khani me bazidi 5 sala çap kir, me çava çap kir. Em zede ser tesirat çedad man, ez doxozum hineki van tiştana hidi dest pê bikin. Birastî hem migod ya hem bazidi bixwe tesîrek zêde de û ser me
لباس آکیدنش درواج یعنی دروای بازی دی دروای ام بجن والات ما گلک زیاده جه خبات هاتونه چکنه او وانا گشته مثلا سرمر باندور کهیش بریا ام دست به وی پروژه بکن ما بازی دی کماله احمد خانی دا سرکاتی دکر ارچاق جه ما خوات دکر خوات پرورده ما چه دکر آکیدنی ارچاق ما جار داره مبلید دادا دیسان دروازه شاردریا را انتباهی دخوتین مثلا نام احمد خانی و شاردریا بازی دی ما فستیوال چه دکرن با این فستیوال را ما کنفرانس چه دکر آکیدنی جه ام بجن جاره یکم هکر احمد خانی ما بایش دی چه کرد امنا خواتانا هبود بشتی خوات منی کماله مرخص که ام در حق احمد خانی تشتکی دنی چه بکن جبر کو احمد خانی اصلا تحصیل که مزن سر مهشته بو که مدخست که یعنی ام تجاره بالا نسنن و در حق احمد خانی دا چه بکن از ایده حض نکم درش بکن بی پیواجوی لبس دما بازی دی ما بحث کرد که که تشتکی چا بکن ما گل کسر نقاش چه کرد و از بهار و محمد گیل تکین ام هاتنا جمع هردن ما گوته ام دست بکن سالنامه که ایواجوی که سالنامه آنجا پروژه سالنامه ام دست بکن لبس چخ ما ترکیه نهره رولادا نوین دا مدن نهره در حق شخص اکیدان سالنامه حتی روز ایلوی نهاتیه چاپ کرد آنجا هی حاجامه بیتنو جبت که جیه رولادا نوین دا daha زیده سالنامه بازار بود مثل سالنامه دیاربکری، سالنامه ارزرمی، سالنامه درسیمی لیوه شخصی که جیروکی را سالنامه چکرن تشتکی سرطنه بود لی اروپا یه تشتا هبود یعنی شوپیه که ها هبود محمد گل تکیج آلمانیه دجیا یعنی براستی اول پروژه مرد کاره ببزن ساده هفته هشته فکر یاد درکت باشه محفوظ که در حق گوت ای سال از کارم بیشم 140 ساله سالنامه دنی بشاندنی جبر کوی رکی ام بیشم در فتنن رکی دولت هیه و حتی روز ایران جهاتیه و میشه خواست ام وقت در فتخه در حق احمد خانی خواته که سالنامه چه بکن جبر کو ترکیه دا سالنامه چه کرن تو کارم بیشم تشتکی یکن بو جاره ام دترسنج یعنی گلو ام سر بکردن آن سر نکردن از محمد گل تکین و بهار گل تکین ام توای ما ابا خواته آماده کرد یا یکن مچم دست به خواته کرد یکن بازیدی بود ام بازیدی مزن بود یه که زارکاتیا مدباز بود مالواتا میره بود ملت میره که بود گشتا بحث احمد خانی دکر ام بزن سر احمد خانی سون بخستن ام تشتکی ها ام بزن بازار که ها داد بجیان یعنی تاثیر هر مزین ابو جبر کو پاش نو دمی دا احمد خانی و مروه کی پیروز ام بجن ده تا حسابانده اما براستی گل تاثیر یا سر مهر بود دما ام هید چونه دبستان جی در نو سوکا بازی دا دگری مثلا در حق احمد خانی در حق ممزونی دکان مثلا تابلا دادنه ارتشتانه گلک مر اگر ما فکر کرد کو yani Ahmed Khani eğer ki em heneki daha bilen nasandını, heneki daha ziyade em bejin elçiye ya heneki daha bilen bekin, hem haramame heneki veri naskarını, hem ci valatame heneki daha veri naskarını jberko Ahmed Khani hem haramame de bu hem ci em bejin valatame tabayı temsil dikir. Ya diyor ki yani em de fikri medgot ya mesela çava debe ki milletek, civatek, em bejin hakas geridan axı şahsa gira girib adı yani sadam bir şıklı çiye. Em ser biya destekini yani gorme medgot erdem Ahmed Khani jiye ev çok zaniyar zede tene bune. Her çok zaniyar hebinci. Lebes Ahmed Khani yala edebiyat axıda mesela gele beş tabu u cemaateci Ahmed Khani em bejin digir جبنا يجي أم بيجن ملت أو حسكر زيدا أو وقت مروه كي بيروز دي وحتى روجا يلونجي وقت أم بيجن فيلوسوف وقت أم بيجن حدبستان ناسكر وحتى روجا يلونجي أم هاتن أكيد بنيجي يعني مدقوت أحمد خان تاني بازي ده نه ناسكر يعني حرام سرحد ده اشتي ناسكرني باشه ما هناك برده ده خون
ما هنا كسر خبر ده مدننا وان حرم مدني جتني ناس كرني هم بيجن حرما حقاري قالك دهات الناس كرني أجيب بو سدمكي سدمكي دني برجي هم بيجن أدبيات ما قال ده قالك بحث أحمد خاني دهات كرني هم بيجن أل شغانا ده قالك حكيات ده نو أحمد خاني ده باز دو رنت برام مثل درويش هبون امنو آخته کلام آنها در دیسان نو احمد خانی در باز دو ارجی بو صدمک ام دیسا در حق احمد خانی وان خواتانا چه بکن صدمک دنیجه هیه دکارم ببیشن که اول صدمه بلکه یا ام بیشن هری زیده باندور سر مکر بو یکشی بو اری راست احمد خانی هلبستوانه که کرد بو فیلوزوفه که کرد بو لبس برهم احمد خان مموزین دستانه کی نتهدید یعنی پتر بش ده سالین 1860 نویسی بو و اکی دنیجه او انسیکلوپدیا دنیای هری مذهبی که پدیه داشتی سه دستان بحث که یک دستان نتهدید و یکی آنها جیا احمد خانی اول تشتاج گلک سرم تاثیر آیا چه بو آکی دنیجه دما ما هناك بردايدا كتاب خوند امسر احمد خاني ساكني مالين هريا وقال كاس يا هم يا بياني هم ديا كرد در حق احمد خاني نويسنه گوتنه وان گوتنانا جي مثلا سر ما قال تاثير چه بو ام بجن گوتنه كلر چود گوت كرد كي كردي بنكسن بخونه و هلبستان وانا مازن احمد خاني و برهم يا بخونه تجاره اندانابه يعني قيمتك اسا زياده داي آکی دنیجه وان بروسن هاو ایجی سالیا نویساندنا مموزینی باشه ایجی مقاله نویسی بو ایره که احمد خان الباب ولد پاریزی و نتبه پریا کردان بناف کرده بو آکی دنیجه کرده مجی امبزن گلک کسا نویسون 4 پارچه در حق احمد خانی گلک تشانی نظمت علاتین سجادی در حق احمد خان گوتو یعنی امبیجن سرتاجا نویسکار و هلبستوان کردان احمد خانیه آکی دین قانادا کردو گوتو که جیروکا مموزینی جیروکا ملت کرده دیسان محمد امین بوزارستان در حق احمد خانی گرک تش نویسون و مموزین و دستان نتبی بناف کرده بود تشتی هری زیده باندورای سر ما چه بون دما بازی ده فستیوال چه بو ما گازی ماموسته پروفسور دکتر جلیل کرده بو اب چخ جلیل دگوت از حاتم بازی ده از حاتم حج جا ملت جد پشت کرد گوت یعنی تو چما مثلا ابی پشتی ده بجی جبر کرد گوت آختا باب کالا ما کشتنه باب کالا ما یال ارس ریالی در باز یال دنی بیه دگو چخ نه تجربه که مه و نه نام جماعت ما دا کسی که خوندی هبو نه چه رفشنبیره مه هبو لی دگو تا کسی ارمنی از داخل ارمنی لی کسی کردی بزنه بود دگو وانا دهات مرد دگو تا که اون گری که هنه تشتاب بکن بافکار مرد دگو تا اون گری که هنه تشتاب بکن جبر کو احمد خانی و مموزین اون ملت اینه یعنی براستی جدا ما جلیل اول دگو تا تقول لهم از حاتم بازی ده و از حاتم حج اخر یعنی گلک ام بجن خاله بیجه کی سر ما باندور کرد ما دست به وی خباته کرد اما او سال 1073 سالیا ام بجن کوچکران احمد خانی بو همه تقارن بجن کردستان توایی و در وی والات گلک نویس هات نویساندنی او چاق دما ناو خدا جمین چید کرد مالن هر کی نویسن لکولینه نویسن امبیجن ورگری هر ببینه در حق احمد خان و برهم یا هاتیه چکرنه ان راحتی تو کارن کتاب کی چاپ بکن یعنی او چاق مدگوته که ام کتاب کی ویجه کی چاپ بکن یعنی دبکو 200 روپل آنجی 250 روپل به یعنی تبزن کی متست کی باشتر چکریه لی نوا بی 5 ساله دا افتشت مدانی بو سر یا مثلا روپل کتاب چاپ کردن یعنی دما قرار خدا و مدرس به سالنامه احمد خانی کرد سال یکمی اف کتاب ما خواست که سال 10,000 ها
برگه یا سال 2009 دا چخواست نویس هنه ام پیشی بانا گشتی و کتاب ببشینه لی باشه ما قرار کرده ما گفت نه این ساله دا چک نویس هاتیه نویساندنه چه ام بجم ورگر هاتیه کرنه اما یا چاپ بکن یعنی پیشی ما دخست یعنی ام بجم سال اک نبود یعنی سال مثلا جبا ما پروبلم نبود تانی ما گفت ام بی کاری بکن لی بس باشه حقاس نویس هبون امج کردن نامه کاری نباشه گفت که دا هر سال امه احمد خانی سالنامه احمد خانی امه چاپ بکن دما ما دست بکر ما نویس برهر دکرن که دنویسی ما ایدئولوژی یا فکر یا نظام نرین یا ممد نری ذات ده زمانه ما سالنامه چاپ دکرن گله کسا ترکی دنویسی گله کسا مثل کردی دنویسی ما گفت امه وانجی این استا بکر آکی دنیش دما مهنت نویس برهد بکر معنا بخدا قرار هده دا حرکی میشی ام بجم مجار قرار تثبیت بکر و معوا مجارا دنویسی یعنی ام هر سه نویسکار جی تبلی سالنامه دبو یعنی تقارن ببجم حتی سه کتاب ما پیشین دا پرانه نویسکار ما کرد یا ترکیه دجی نویس وانا بو تک ترکیه ام بجم در را ام بجم نویس تبلی دبو لبس سال 2012 وان کتاب مدن ما قرار کرده در حق احمد خانی 3 سال بری 2 سال بری دروا بجن کیجان کوبارا دا آنجا کیجان کتابخانه دا در حق احمد خانی نویس هدن ما خود امانه جی برگر آنا بکن و کتاب دا چاپ بکن دیسا جی اب نویسکار می کردستانی و یه ایرانی جی یه کرد ما نویس آنا جی کرد و ما امنا سالنامه خدا هیدی باشن نکاش پیشکی دخوزم بحثا به کتاب آخر بکن اول کتاب ما ام بزن نویسن لیکولین ورده هیه هرپیوین ورده هنه نوچه ورده برانه شیروبه هنه گره کساج مقاله نویسینه هنک نویسه برینه 320 روپل و زمان یا مثلا کردی و ترکیه ev kitaba me dema deket ez dixwazim evî tiştê ji bêjim yani yek jî me hîdî em gihîştine helbesta Ehmedî Xanê di vê kitabê de jî qeder heşt helbesta Ehmedî Xanê heye û me evna jî em bêjin veşan kitabê de yani rente bir amel dem ava kitaba memleket yani birasti yani aşkana ev ne digir yani ziberko medgut yani Ahmed Khani der haqa ya yani em tiştekî dikin û em bibin sebeb hene tişte dinê werî kirine yani gelo medgut kitaba me yemin de keve başı yani ev xewata me berdevam kir me qen haber ne be پاشجی سال 2010 دا معوا کتاب آخر چاپ کرد از گاه دخوزم ویده که پشتا وی کتاب قاپاق دا او دنیفسینه بازی ده عبدالله بایدار 3 döneme şaredariya bazı dikiriye او چاق سال 1960 دا به دستنویس ساخه مموزین احمد خان نویسیه و اول فوتوغراف یا مدید ما گفت امروزی کار بکن جبر که حتی روز ایرانی نکرد و پیش ارچاق دما فستیوال چه دبم بازی ده فیلم مموزینی امید الچی چکر بو او هاتو بو بازی ده ما در حق امروزن 15 سال 16 سال بر ای فیلم مموزینی چکر بو معیار هفتادین چکر بو آکیدنی هنر کسندن را ما هپیدین چکر دم هم هات سال 2011 نویسکار ما هر چو زیده بود جبر کو پیشه ما نویسکار را پیام داشتم مدگوتن بخصوص ابی نویسات هدنا کتابه یعنی خواته که ها جی نه تو چکرنه براستی گله کوش یعنی تو گویان کاوا چیه یعنی ماشي ندش كونتن انا هلك كبار ام بيشن برسب ددان ما لما خوات اخبار دوام كردم ام هاتنا سال 2011 مالين هركي براستی اف سال کتابا ما رنت بیرامه 300 نوت روپلی گرد لی حقس نویسه ماشي در با مادور
او چخ مگوت ایدی ده اموی خواته به هر نستری دیسا جی ام بجن وک خوات امی دنه گلک مقاله هبون گلک نویسن لیکولینی هبون ام جی هر چون هیدی در حق احمد خانی دا او آگاهی می تنگ کن چو زیده بو مجی احمد خانی ایدی ده جمعه که دنه لنهری و براستی جی دما ما دست بکن ما تقول یا اما وی کاری بکن یعنی کاری که وقت حساب مالی دنیری لباس باشه مالی نهری که یا هم کتن بن باره که تشته که چا جبر کو پرستارته جبر کو یک گل کس پرستار پرستار نویساد دشینه و گر که تبرسبه وانا بده و گر که ام بجن تش در حق احمد خانی دا تیر تجیوی که برسبه بده وانا او چخشی ما نابر خدا خبر داده ام بجن وان کسانا را وان حوال هیجا و قدرگران را ام بکتنا تکیلیا چند مقاطع اختر ما امنا خواتانه چه بکرن هنه که زانبونه ما چه بو ما هنه که ام بجن آرشیبا نهری هنه کتبخانه نهری ام جار گادن تشتک درکت پیشیا ما که براستی جی تواد کرده که هر کتبخانه که یه بیانی ام بجن آوروپایی یانجی ام بجن هر آرشیوه که بگره کتبخانه که بگره هر تن احمد خانی در تبر پیشیاده سالا ده یا دانزده دا مرخص که ام بجن برگره زمان بیانیا در حق احمد خان و برهم یادا چه حاکه نفساندنه مرخص که ام آنا جی کتاب خود جی بگره دوی کتابا مدا ام بجن زارن و نویسکایا هست دیسا پتر لرچ سر ادبیات کرده و عشیر کرده ام بجن نیشه وقت نویسکی جاکی نویسیه اوات ده هیا آکیدن جه راپورا کمیسیون اکادمیا زانیاریا پترس ملکی جه هیا امنا تشتانا مرگب برگران و خست ترکی و مکتب خدا وشان جبر که امنا نویسانا پرانی زمان دن هاتونه چاپ کرده. پشتی سالشن داتر دیسا خواتم بردوام کرد از دیسا جده بجم یعنی اوا کتابا مجلس 383 روپر یعنی اچی ما بحثا روپر بکر یعنی ملت کرد اب پروژه سرکرتی دید حوالا دستک دامه حوالا پسکری دامه و امجی کلجانه که مزن خویتی و امنا خباتانا درکتنه پیش وی خوادم مداجی دیسا خینجی ام بجن نویسن لیکولینا شیروویان هرپیوینا مقاله بشا کنو مبکرو در زمان بیانی دا احمد خانی پترلش نویسه که دنی نویسی بو ما او جهل دا و باشه جی ما در حق احمد خانی ام بجن آگاهی همه زیده بود جبر کو هر نویسه که دا ام تشتکی هنده بود هنی هنگونش ترینت کرد من وقت از نقاش کرد یعنی مثلا ما هر داره دنیسی مدرک یا فرانکس آها گویی فرانکس آبادشتا گویی و داوی ما 5 ساله اف خواتانا چاپ کرد اف چاخ دما براسیج اف چاخ بس ما تشتک کنه بود ام تنی 3 کس بود ما خواه کتاب خود چاپ کرد ام دانم ما خواه کتاب خود داشت ما خواه ام بجن امضا چه کرد و پاشیجی گلکاش ما کتاب دخست اصلا ما ارتشتانا اصلا ام بجن ارگانیزه دکر از دیگه بیره که دخستم یعنی ال خواتا ما ام بجن اساسی ابو لی یعنی از دما کتنا به خواته در حق احمد خان چه زانی بو یعنی اری مسر یا سون دخست اری ام دچنه تربیا ما دست بدکر ما دعات دخان لباس تشتی معنی زن بو هبو بنابراین 5 ساله دا از گلک تشتاهیم بود اره راست ملت کرد خیلیتی جی بازدی احمد خانه ام بجن وقت مروه که پیروز دوینه نو جماعت داشته ام بجن وقت کسی که زانیار کسی که هدبستان وقت فیلوزوف دیدنه تشتی یکم از هیم بود یعنی دخوزم علاقه ملت احمد خانه تنی دم اول دجیا نیم بود دم او مر چو رحمته خاطر خبر دنیا خواست
لی احمد خانی در حق یا خواد نسکن خواد بردوام کردن احمد خانی سال 1770 دما بچه رحمته هلبسپانه که بیتلیسی هیه ناوه یا احمد فایق او سال 1730 مموزین احمد خانی وک عثمانده چاپ دکه برگر یاد دکه برگر یاد دکه و چاپ دکه باشه امسال 1930 دنیرن گلک مثلا اروپای گلک کوارا دا در حق احمد خانی دا هنه کس مثلا نویسینه ام راست بان تشتانا جیتینه سال 1930 دا زرم با دمات بازی ده ملا محمود بیاز ده و ملایی که عشیر زیلان دوبینه و در حق احمد خانی گلک آگاهی ها بده و خیلی جه هنه کس دنیتینه او سالانه مرد کاره ببیزه گلک کس دینه او چاس جه ارزورمی آتشا ارزورمی الکساندر جابا بیه شکلی که اول ملا محمود بیازی ده هر ناز دکن و قدر 10 ساله خبات کردولوژی دکن یعنی در حق احمد خانی چخواست دستنویس هبن آکی دینجی در حق کردا چخواست خبات هبن وانا گشتی برهف دکن و اونا گشت شن روسیای و اروپای ایره که هیدی دست بید دکن در حق احمد خانی دا نویسا دنویسه ویره که دخوزم تشتکی گل که بالکش ببیجه یعنی مموزینا احمد خانی دما در بازی پترسبورگ که دبه ایره که پتر لرچ پروفسوره که جبان وان تشتین الکساندر جابا دشینه وانا گشتی تصنیف دکه و دایدنه کتابخانه و باشی جلی دنیره که یعنی افتشتکی گله که قیمته دخوزه سر یا مثلا نویسا بنویسه نویسای یکمی سال 1860 اینجا هفته دا سر 8 هلبستوان کردادا بنویسه باشه سال 1880 در حق مموزینه دنویسینه از بیره که تشتکی جبه بجن و باشه از دینه جیه که با گریدم برای ایرو هنه که جی سپریزه که مجه هبه جبونا وفات احمد خانی دست مدا بیروکه که ام بجن اوه ام نکارم بجن گلک نویسکارمه حرکی 1750 بگر حتی 10 11 هر کس تشتکی دیجه لی دوام خواتانه دا من تشتک دید یعنی اف دست نویسته والات امدا پرانی گشت ددنه وانا امنج دون ام بجن کتبخانه خدا بدشتره آلمانیا کتبخانه یونیورسیته ماربورگ دا ایره که دا دست نویسه که اف دست نویس سال 1790 نهادا او هاتیه نفساندنه لی ایره که دا نیشک هیه سری ام بجن دست نویساری دا ایره که دا بجه که احمد خانی ایدی دا ناجی یعنی افجته معنی که احمد خانی دمکی پیشیا سال 700 نهادا بریا یا ملیه یعنی او کسی دیجن 10 نه 11 demek ki ev idi daha rasnine. Tabi ev alatin saccadi nivisi bu sala 1770'da ama bestrasned bu eva Merina Ahmed Khani devi dest nivistari da gelek kes idi daha hatne karar ki gotun ki Merina Ahmed Khani sala 1770'da İstanbul'da az hani ki belki benim Avrupa nizam Rusya benim negajome İstanbul'da gel xavatene çekerne taybetci marbata Bedirxaniya jber ko ev çax koyu dereke gelek nivskar heye cara pişin sal 1919'da belki memuzina Ahmed Khan'te çap karne paşeci gelek ciha embejin Şam'ı Leningrad'ı Banderaji der hak Ahmed Khan'ı xavatene çekerne
دم امتین سال 1990 دا او چخ سال 1950 دا محمد امین برزستان دخوزه 3 سالیا نویساندن مموزینی دا دخوزه آلمانیای دو والاتا و 11 باجارا کنفرانس چه بکه اول دنوا کرده دا گلک مثلا کرد کردن نوا امبیزن هردانه کی و حرکت کی و اف سال مرد کاره بیزه همه اف سال احمد خانی ها تیر آخافتنه واقعی دنیزی مثلا کرده میره که گلک امبیزن کوور هنه ایره که امبیزن نوچه تایبت چه دکن در حق احمد خانی دوسیا تایبت چه دکن اما ایره که بهله امونه هیده دیسونه بازی ده نگاه چند مگات بازی دیا دخواست که احمد خانی ام بجن وقت مروه که پیروز دبینه سر یا سوم دخوان خورده بازی ده دخواستن یعنی در حق یه جهنک تشت چه بکن جار اول سال 1975 دا کماله که آباد کردن و کماله چه کماله احمد خان اولا پشتی دارده ایدی اب کسانا خوات خلصا دهله دم امتین سال 8 نها کردستان ناسنه دخوزن تشتگ بکن او چارجی هل بجارتن هگه بریجی دم او سیاست زیده پیش نکتبو ام بیشن عشیره که زیده بیا دسیح عشیر داد نجه هفته سرکه ابدو یعنی جانا 20 ساله دکر 6 ساله دکر او چاقشی هنه که ام بیشن کرد کتنا نوا سیاست اشته گلک اشته سهپی هنه کرد ام بیشن ملت اکیلی کرن داویه دا کرد 2 ساعت نجم هفته او چاق ماموسته اسماعیل بیشکچی دما سال هفته یکا حبسا دیار بکر دا تر دمینه یک وانجی مصطفی özbay'e Mehmet Karahan'a به سرکاتیا محمود کردان تنی جمع هده و ملت را دبیجن که ام ده تشتوا را دبیجن یک از آواه بینم یا ددیا جه ام تربا احمد خانی چه بکن امنا هل بجارتن هرددن کار بانا یکمی ام تربا احمد خانی چه بکن جبر که ساز دانه ملت جبر که اف تشتکی پیروزه اف شخصی gerekli biçimde Erzurum'u yereki işte bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü heye müdüre ya henecem ya ikna bakın o evci desturu bede emna desturu bakın şey bakın az nega dokuzum ev müdüreme mamusta Serhat Kerem Serhat bir rave der hakabi hevditine da başkan tarafçı götüye de merhaba benzi bir evci vak sürpriz ekboye. Azam mesela ki o. Benya vida az daxwazim ji bo wê xewata we pîroz spasiya xwe pêşkêş bikim. Ev bes ne Ahmedê Xanî kenî. Feqê Teyra, Melê Cüzeyrî, Melê Muhamedê Celalî, Xelîfe Usef, Melê Mahmudê Bazilî, Aliye Halilî, bana tamam acı gelen nasıl ki? Yani ki böyle tamam ki böyle bir de askerini. Böyle Türkiye hoş bu tamamen hafta sale ve den akşam ve ev cuane meynaha ziyarettir bey diroku o Amerika'yı bir hürmet ketine. از خواستم بگوتنه که احمد خانی اوی بیم نزمان این هاد بیشه امودا مجتفالا که ما عمل بطالا اما گوتنه فلزوب احمد خانیه ایجا امودا مجیش و جوانانه ما عمل بطالا تمنی ما پیشنار چیه برای پر کیف خوشت بود بله ev xebata ve Türkiye ya Diroki ama jiseki piroz ev nevra ama ki Arap'ta beje az hep Arabi bejim ya tercüme Kürdi kimşi. Deme el aklu belki nevada Arabi bize bahane. El aklu akleyni metbu'un ve mesmu'un. İza lem yekun metbu'u la yerfa'u mesmu'u.
كما لا ينفع الشمس ودور العين ممنوع دبي دروك دو جرايه یک بیستنه یکی نویساندنه دبی اگر یا بیستن نه نویساندنی تو فایده اویتو نه وکی روژه که تو چه خود بگیری تو فایده روژه نه اواشی راسته از خواهد ما مستان نیازی پیروز کن و دنویسه خلق مرا جوان مرا بردوام کن بله سر تعمیر رستوراسیون قبر احمد خانی هزار نسلی داد از بلگه مدیری دیاربکر تعیین ماده ارزورمی از بخواه خلق بازی دیمه خلق شغولی من با مجور در کرده چیه از منو بازی دیمه از هات ارزورمی روزه که سکرتر مگو گو سروک شارادریا بازی دی آتی خوازه تبیبینه ممکن که بخواد اوا محمود قوطانه من ناز ناکه نزاله از کردم جی ایجا به ترکی ایجا مطحی احمد خارج مراد کرد مدر باید به büyük bir zattır, o evliyadır, şudur budur, fakat türbesi yıkılmak üzeredir, tarihi eserdir, bir de vakıflara bağlıdır, biz yapamıyoruz. Ece hakkı yakın بگو رئیس بک بگو از احمد خانش درات ناست کن هم بعد هیچ مرا نکن بگو اول تشکی پیروزه خود جزا بدن نمیجی از این ایزنی بدن لی مگو برای تشتکی فهمی به اگر تو خوازی از این اوی دخمه ایحاله بدمه چی کرنه گو والا هست که پری دولت اینا پری خوشی کن مگو باشه سبتری من میمار خدا میمار بیجناوی مرال بود چرکز عصبی بود مدام چه لباسی دید من پروژه ویلوی دارید تب میمار ما چه کرد من تصمیم محمود بلده باشخانی کرد گو از هست که پره خواهم چه کرد یه خم کرد امگو مولات آقا لی او پروژه نه تا مینا من چه کرد بود نبود آنجا امکانی تنم از خوازم پرداشت شکی با کشورا بیجم هر چهار پارچه کردستانی دا لسر گده را کتابت که کردی تنهیش غیری بازی دی سر در جامعه کتابت که پیپی عربی نه یعنی پیپی عربیش تنه آرامی نه لی به کردی ها تنمیساندن اول شکی پر گرینگه لی مخابن از فار و چوبه ورم دنیا خودی نیویو کردیه لی بلیا 32 سال آوته وقتا ما تعمیر کرد من رسماوی کشاندیه رسماوی اصلی جمعیه لیورا جیت بیجه اول کردی دمیسه دبی ظاهر ببید تاریخ معبد یعنی حساب ابجدی اوی حساب که ابجدی بلکه اون جنی زانه و مرد حساب که او جامی کینگی هاتیه چه کرنه اوجی بوی حسابی در تبع ولیدا اوجی او کی مهمه و کتابت کی کردی سر جامعه احمد خانی چی بیه اما کی دیگه بیش مزاف درج نکم به نوا تربیه دا نوا تر اوی دا کمبت اوی دا اوی بازیدی هنه و یکم زیادتر مقبر هم نظام کمادیت ندیتن یعنی مقبر آرواسیا سر زمینش آرواسی فلان کس ما او تمام چی درست شکایت بلدیه باشخانی به باش باخان کرد گو تربیه باب کالمه گرتی آویدی شکایت چو وقفلا گلر مدرلی حدش مرا واره ویش من پرس کنیم کابا چی هاش من پرس کنیم من برسید دا گو تشتاکی استاد تنه فزولی اوه که دفن کربوش من هنده دونی چی که رید شده دفن کرد چی دفن اوه جی موسا دفن کرد انتخازن جی ایرو شنده جی خواهی در کبه چونکی دبی
اوی خوناس که خدای خوش ناست که ام گره بزنی خوناس که قومی خوناس که انشالله و پر باشته از و تمام جی سیاه پیشکش کن بمیرید خوشی صحابی شوی که از دخوازم تشتی که بیجم وی که من ناو پیشنگه دانی خانی همون زانن ناو احمد خانی دویمینه یعنی دویای احمد خانیه همجی جیه که وی که مالبات ویلی هاتی ناوی گندویش خانیه لی وی که خانی کردی داجی جیه که لی هم لی دستره نه وی که نوتلا بداری مخواست وی که خانی تشتی که اصا بینن برچاوا یعنی خانی جبو زمان کردی راستی جی هواره که گله که املی بپارێزن و املی زمان ملی هاتی پاراستنه جبویش مناوی پیشنگی دانی خانی یعنی میزکن هم ناوی دویمینه هم جی وکی معنوی دویمین جی خانی خویه یعنی لیاز دخوازم بداری یعنی اشاره ده مهیه یا بازیدید خازید شکی بیجی آن یعنی گلی میوان هجا برای هر تشتی اجی سلاون رزی هری گرم جوالات هیا برا و راتینا پیشکش کم راستی جی اجی گلوه مناوه دامه اجی پر که خوش بو برای هر تشتی سر ناوه گلی بازی ده او شخص خجی از خازم حضور و سپاسیا خواه ماموسته تایلان و ماموسته نهاد کل تکیم بکن راستی جی بکی کماسیون من هری زیده ام سر زمان زکماکی زمان دایی که ام نکارن زیده خبین زمان ام چا بیجن با اخبر اجی کماسی هری مزنه گره که ام وی ملی داجی خن پیش بخینن بلکه رخنداری هم من جوا و گلنی هری مزن اوه از رخندارم لبروی از دخوازم چند تشتا بیجم بلکه ام وی دریجی سوزکی ج ماموسته تایلان و ماموسته نهاد گل تکین هدن ام دخوازن اوا سرگیا و دره وکرن امیا بازی دجی وکن و گل بازی دجی وان تشتن باشتر و ام حمود بیجن ام نوه احمد خانی نه لسر ام چا بیجن نوه ما بیله اگر کو ام مرن تشتکی جبوی منه کن ام پر خمگین ببن از باورم کو احمد خانی جی شی احمد خانی جی ریتا بی ام تشتکی ناکن دست خمله خگری درن صد سیکنن او جی جی خدا خمگین دی دکشین از باور دیکم جبروی گرک ام جی تشنه باشتر بکن بازی ده حیا بی داره یعنی استانبول ام چا بیجن ناو احمد خانی تیجیان کرن راستی جی اوا جی گروری که مزن مراجی گره کم دیا هنه که دیجی پیش بخینن ام پیشی حوالا جی بکن وی ملی داجی چطه که سر ملمه هم آلیا آبوری هم آلیا دن و جی مانوی جی ام چه دسته موری ام بکن بلکه که ماسی که می هری مزن جی یا خواه ریوبرا یعنی از جی خجی دخمه ناوی که ماسی که من هری مزن جی اوه ام پیشیا حوالا بنا کنم خوی زاتن نوا پرسکریکن گنال پریدا دخانقن مل چند هنر و مل دیرو که دا ام زیده نکارن کارا بمشین اما یا سر نوه گل کردوان کارانا دمشینن هنه لی ام به ملی داجی دیسا کم دمینن ام پیشیا وانجی و نکن ایجی بلکه ماسی که می هری مزن یاره و برایه راستی احمد خانی ویدا تربایا بازی ده evji hem mele edebiyata Kürdi da embejin diroka edebiyata Kürdiya nivisi da belki minake ki teneye jiberuya gerek emiyaji bir nejiyan kirin mamaste kereme serhadi işte got az çar parça Kürdistan'ı tane nivisi ki embejin سر جامعه احمد خان هي اللي اجي هاتيه نيفي هاتيه خراكرن والله از پر خمگین بوم يعني از چار دجم ام بر جابمه بر بینامه اللي ام بانتشتانا نابینم حقاسی کور بونه ام حقاسی لال بونه بکم و سوزیجی به دری برنه ام گل ماموسته ای فوتوغرافی هدن بلکه ماموسته تایلان ویاد نووا برن ویساندن ام و دستوری جی
Kültür Turizm Müdürü hıdın ve deri tekrardan beva bir nezakandın sa jiyan bir nekırın evji bağlamak şan zedetici mamoste si salçın datte bazı devet işte düneli em hamu haro dejen işte bu rahmet khani em habıkın nam em çabkın son dukhun mamoste nihat zaten bu em vantiştana dejen le em Diçin ser turbaya jem daha xıcı dikin belki nmeja xıcı dikin ibadet xıcı dikin ziyaret xıcı dikin ama ama sakor bu ne ko aman tiştana nabinin rastı evci kemasiye çabejin belki Türkiye men daha zede xabra ifade kirin kusuran bu bakşinin ve dere mamuste İsmail Beşikçi cihe ser bazı de emek geviya zeyap zede hene demek ki nu da سال 2017 da قایم هات بازی ده اسماعیل بیشکچی جاده‌سی ناویا گوهران راستی ام پر خمگین بونده ما از هاتم بجارتن گروی تشته منو کر یکمین کر من خواستم ناوی جاده تکرارdan bu گوهران و گاوی دانین اینه گل جاده‌سی ته ilgi alakaya bazı dejister evde tınane ama de bejin ava karar ki siyasi ecber ya karar meclisi da gırçi bir sahat red kırın ama eme yani bir millet da ciddi satya koşina xım berdevam bakın az tişteki hacı var parvekim sernave civanen bazı deji ve gavi Pertukhane Ahmed Khani eme temele ya babijni Şerafettin Erilmaz Pertukhane kapıcık çekiliye Pertukhane Ahmed Khaniye le a bejen Henraya zaf küçük ya ve ve deri ancak si kes bekarın ve deri varne runun emci tişteki daha berfirek belki konferansa Ahmed Khani konferans salonyaya o Ança benci bejen xarine bazı de heremi terörle çekirne ciye çandu hünerin hem Kurdevari hem Ahmed Khani varne meşandın ye ciye ki ha se çarqati ama yaji çepkin isaleme temele bayjin muxast az yaji var parvekim jiboy gohdar kirina ve az gelek spas dikim az hevidarım kuhun dema ev sevgi hatta bazı de hamu kes jibone mevane meser cağa sersera rawarne ama ve dileki keb xoşi bi kelejani ji ve edari texna mevan inşallah gelek spas Tabii veki uzanın yani sessiz saliberi, çar saliberi işte Ahmed Khani jibo zamanı Kurdi jibo Kurda tekoşin dayı veki İsmail Beşikçi van neziki 5-6 salı veki ve tekoşini veki be akademik veki be ahlaka ki akademik veya tekoşina verdik jibo veci gelek hem spastar jibo İsmail Beşikçi le yani uzanın tişli ha pe derfet nain çekirin vaqta meteze dest be peşengeyi kir yani medxast tişli ve çebikim az bavar dikim un veki farizer evi zanen yani Esenyurt'da Gürbüz Çapancı ve deriye şarederi beriye konkri jestum cemi mugo valla mugo yani az veki de xazım ciheki Pekara çekim, Vena çekim, cihek müştene. Uji esçandım ve deri vakfa heye, esene vakfi, esçandım ve deri seroki ve jvederiye espasiya ujdikım. Şundan mı le Ruzan'ın derfet nibe tu karegnay çekim. Yani evji geleki bu me teşekkürüm bu ez xazım spasiya hoji bikim kek Gürbüz Çapanra. Evci ve deriye, evci de xazı sayı bir ameliyat çekmeyeceğim. Bir şeyler söylemek ister misiniz başkanım? Siz de sonuçta... Türkçe bilmiyorum. Türkçe? Sen de yabancı dilde söylüyorsun. Bir garip dil kullanıyorsunuz. Biraz anlıyoruz. Yok bir şey söyleyeyim. Tamam, peki. Benim de nenem Karaköserli Celallerden. Yani aslında bir taraftan Ahmed Khani'nin şeyi de bir akrabalığınız da var uzak. Evet. Şimdi tabii Gültekin Hoca
bayağı bir böyle büyük bir kapsamlı araştırmalar yaptı bize. Yani belli ki gerçekten de ben şimdi yani ezbeki Mamose Gültekin gudariktir. Ez kanabum ki min nave peşenge idayeni khani dilime rahat e. Rastici Ahmed Khani jibo Kurda cihuware ki mezin jibo zamanı jibo hşevani netewiji از خازم بید پرسی که نیات موسیقی میکنم یعنی وکی طلب درخانیا کرد احمدی خانی کرد تکوشنوی زمان و وکی وان سیستمی کرد لیم پشتی 4 سالی دیسا به سیستمیش دبینه نه یعنی وکی احمدی خانی جبر چه دگریا جبر چه مموزی نویسی این چتم نه وکی پشتی 4 سالی هم دیجی جم دبین زمان مدرستی چه ام زمان خود راحت پرورده نابن کسی هبونا مر قبول نکرد yani zedetir ve 4 sali da jwe gite tiştek hati guartin hey zeden na yani ve kem dubine 3 sali beri Bedirxaniyan jwe deri ve ki tekoşin ek dikere ve ki ser Ahmed Khani ve kem ilo çadı wana jwe de me dikere yani vaqta Ahmed Khani vaqta Bedirxaniya pişti 2 sali pişti Bedirxaniya 3 sali em yani navvi sekoşi de karimera çu beji yani براستی اول مجاره که فره لی از دخوزم اوی تشته بیشن احمد خانی سال 1600 اینجی یکات دنه بریا 12 سال بریا احمد خانی دنه پیمان قصد شریف تی امضا کرنه 1600 سوی نهادا 12 سال شلداتر دم احمد خانی 12 سالیه Beyliğe Bitlis'e de şandını. Yani ama her bu yarana Jiyan Ahmed Khani Merat Karat bebeje tesir ki gelek mezun ledxe. Jiberku idi daha amna her bu yarana şandadır. Befekre valada tate parça karını ambejen nere ki mirantiyat te tanakarını utte تو نکاری ببچی از همه احمد خانی دماتی سویسادی آخه گلک تشتا دنویسینه و گلک تشتا دفکره لی دخوزه تشتا که ساچه بکه برا ورشن داتر ملت کرد جاره کردن بان تشتانه را رو برو نمینه جبانا یا هرشاندن جبات دبونه یا والات دبونه به دولت کن خاص پرسکره که اید بینه و دم وقت من مزینی جد فکر دنویسینه به فکر که گوری سردمه گلک پیش من مزینی دنویسینه من مزینی جد نینی که ملتمه ایجا نگاه پرسکره کانا مرد کاره زیده سر بافه لی تشتکه لی بنره امیرو بحث زمان خود بکن احمد خان 3 سال بره ام بجن کردین نه نفساندنی دما احمد خانی دنگسینه جبر کو زمان سردست عثمانلیه ام بجن فارسیه اوناجی پازاری هیه لی احمد خانی بخوجی اکی دا بحث دکه یعنی مموزینی دا بحث دکه و دنگسینه جی دبجه الی راسته ام بجن اکتنه پازار زمان کردی تنه لی دوه گرکی ام چه بکن اوی بنویسن من موزنی دا بشک هیه یه بشه دا احمد خان دو بجه که برا ملت دن نبیجن ام به کتابه من موزنی دنیسه دما بجه کتاب قال اوت کتاب ته معنا چه یعنی قال که مرا بره که اوی تشتهنه که بکش برکو گرینگه یعنی احمد خان دما من موزن دنیسینه زانه تشتكي قالك باش شكريه جبالكو حتى اوروج دخوزن اي ملاتي اي جباتي تنابكن لي احمد خاني بما مزينيبا دخوزه همبريا بالسكنه اري راسته او شخص مثلا ملا الجزيره هي اوج هالبسفانك مي مازنه فقيت ايران هي اوجي علي هرونه هي امنا قشت يا له هالبسفاني دا جام كرده هم بيجن يا مازنه مرات كاره هناك بحث هالبسفانه دنيش بك بروبلم امنينه بروبلم احمد خان دخوزه ديجا اس دستانم قال خد نفسنا اس دستانا
ملتك دنيسن نتابك دنيسن ومكردين بيسيه يعني إذا كده بجاز حمي نتابع ردجم حمي ملت ردجم كرجي زمانك يا هي وكرجي دكارن أو يتناقى كرده هي دستانك نتابع بنفسه إيجا هماني سر برساتن نقول براستي مرا بخوزتش تكيدا بيش كبه دتش لازم یک تا یا حسب که یا ددیاجی تنه خانه که بشینه یعنی جانا از دفکرم اری اوا 400 سال انبان تشتانه دفکرم یعنی جانا حس کردن من دا کیمانسی هی دی از دفکرم یک اوا یا ددیاجی جانا ام زیده خنای شینه براستی جام خنای شینه دما تخنای شینه جی تشتکی باش در ناکه بهوده یعنی Türkiye'de de çardık yani bizim rakam akiden nahka yani. Jiberiya beri her tiştiyem bizan belki milleteki kadimen zamanaki me gelek kuştaya salana devlet ametine disojik kudavariya mesela 5 fethiye hatiye ban rojana 3 saaşında 4 saaşında em bisa bahsa Ahmed Khan diken em bisa bahsa zamana khadiken u azali tiştiji dukhuzun bejim u bigrin يعني أحمد خاني دما أبا تشتا نویسیه ما مزینه دا درباز دوه بحثا يعني معرف عم دكا سر زمان زهر ساكنية سر شيبة كرمانجي قالك ساكنية بحثا بوتي دكا محمودي دكا وسليبي دكا نقا أم قشي زانن يعني أم بجن بوتي بحثا ام بيش حكمداريا بوتاني دكه محمودي جي ذات احمد خاني ام بيش چافغانيا عثماني چافغانيا روستا و شرنامه بخدا جهيه حقاري مالباتا يا سال 1500 نوت به نوت ديوان چاخانه تني بازي بي بركي محمودي جي ام بيشن او جيه هاكاري وبانه يركي بحثا اكا خدكه بحثا عشيره خدكه و سلوي جي بحثا بازی بکید در بیجی که سلیبی ام بیجن علاقه یا بازی ده چه هیه دما مرا دیسا آخته لی دنیره براستی لی دنیره که سالان بری دیار بکری گلک اک بیه پروبلم ده کتنه و ایره که ری کتنه عشیره باشان و سیلوان آنجی سلیوان ركهتن هاتن بازی ده غير که احمد خاني بحثا بي زمانيت که بي لهجهيت که يعني اسمه که دخوصم ابي تشتي بيجن احمد خاني ما موزين خدا قلتنا که ام بيجن بي وطن نفسيه حميد تشتا يا قد ديرو كرا غريدايا ام بيجن تشتا راستيرا و دير ام بيجن چاندا كردارا غريدايا تاني ما چه بخوزه ام باش فهم بكن وباشي سر ريتش احمد خاني بنش. هلي. يكي برسيون هبه ببرسن كلام بكن يعني يا كيجي فيها بخازن باخذ يجي باخذ بروبلم نينه يعني درك احمد خاني ده من وقت تاك ما دست بيجر ميجو دو يعني وكي روجا زماني كردي بو درك زماني كرد بله. شيء براندين خازن شيء تريك ما. بروبلم نينه. ده هفا لنا احمد خان تشك وتقارن بينجي هاد ديال ميجي سر فقيه طيران تشك نيساندي عن نيساندي در هذا مرنا يا مزاتها قوتي ام تشك دريك ما نيجيش اري استني دخوزن ابي تشتي تعرف بيشن سال 1700 نه دست گور دستنویس که داخل هر دستنویس آلمانیا کتابخانه که دهه یه که این دستنویسه دا دنیس سال 1700 نها احمد خان اید ده ناجی یعنی ابجتی معنی که یعنی نه ده 11 ایده انا تارقانا راست نینن ای زیده الاتین ساجد نویسو و گله کساجی اوا دیروگاه دگر لی تشتی که پشت راست بکی تنه بو گوری بلگیشن داتر ایدی ده کرد مرد کار سده نهیده یا نهید پینجه یا مرنا احمد خان سال 1770 دقيقة. همسه دیدی که اینه در حق مرناوی چاوی شیر میاد. نه در حق یا انك بيجن زهر دان
تشيك ماشي بله از نظام فقط ایران در حقیقت تشيك نفسان ایش نظام بله کرک او برادر دست پیش کرک کازا مثلا گلو احمد خانی تأثیراوی گلک زنده دریش کری حتی نهاج دوامه رول میسیوناوی لدم خود چه بو یک یا دوج شیخیتیاوی عصا هی عالینه شیخیتیاوی و طریقت که حضور شیخ خانی يعني نقول از ده زیاده ترس خوات خود دخوزم بسنن جبرت أنا مجارنا هنا كأكن زاني يعني نقاش بين كرني ليه از دخوزم يعني در حق كتاب ما تشاف كذي مثلا كيف برستك وهي از أنا بيجن جبرت أنا مجارنا هنا كي جارك مرز على خبر ده باش شیخیتیاوی هی عالینه از نگاه نکارم تشتک belki de hebeci yani çünkü tiştek hay nav milleti kurda da نگاه از olsa kal برای cevabı ve bersek تشتکی بيجن بس بروح بيجي tam استفاده می‌کنم. ولی مشهور ببینید دعواتا کمیری میرن دمانه را کنادنی امی اوقاس یعنی بنکته. می‌دید دمره اوج عبلا خودت چه دیده ما گفته تمه دیده و همه هاش توپیش کو بینی. جا می‌جی هم توپی بردیتره دیرو کا کرده. اینه از و کورینر از عربی، فارسی، عثمانی، ترکی، کردی، انگلیسی زن. از کما آرشیو حتی مدا، حتی بابیلا، می تمام واسقی درستن آنی. می مخابم جیکی کویم بنیتن نیر. یعنی از دبیر میو از کرد دنیا تب کرد باید کد آنده بونه. اما تشکی پرگیرید. مثل پرساوی برای ما شیخ. دین زردشت یه هری جوری میره بینی ویرا پیره بینی پیرا شیخ شیخ زمان کردی دا مانا مزنه یعنی طریقت وقتا حسن بسیط دا که تو طریقت هدیه یعنی کرداش مزنه خورا ترا گودن شیخ مثلا بیشتر بازی ده فرقی بایزان بیمالا شیخ خانابده و بیشتر شهد قادر ساکی من وثیقه در خرج آرشیده خانابدار کیه؟ این هاد میشه عثمانیه دبی کرد امیرلerinden خان آبدر کرد امیرlerinden امیر کی کرد و اوجا که مزدای قوم خوکیه افشکتی گوره احمد خانی عالمه و شیختی سبی که مزرش بناوید علاقه وی طریقتی Pegazı elbette. Ya peki sereke avket emer gawe o zesteven kupinus getir de onun maç. Sernavi var. Hakikaten Ahmed Khani çok tecrübeli emek gibi ama mala medaja okura kavane. Nergi mecbur pırskin kiye. Kore mecbur pırskin kiye. Elbette ki o kişiler kurtardan ortaya seraras derastı. Kısmı pırzeden ben vakti ve nakadım edim. Yeki vakti ko Ahmed Khani tijia hakivi da gariba. Zedet piyaniya işte Nevistan'da nemsen vakti jinavi da. Ve diyanji memuzi felsefavi çibi. Felsefavi aşka meme uzini bi yani aşka Kurdu Kurdistani. Ya duyem. Evet. Yani وکی برس تپرس خواهد دویمین و برس وایج ناف داد بزرگتر وکی مهم کرد زیجی کردستانه یا محمیه سایه پرسا یکمین تو برس بده ماست. Yani gore ev arşiv و kütüphane ki em bizim testi medreskiye haya mebehe sala 1800 dater der hak Ahmed Khan Nuristان hatına Nuristandane و tabi yani işte Mirna Ahmed Khan Nuristandane Nuristandane anji der hak Ahmed Khan gelek em bizim destni bisar Besaya Alexander Jaba و Mele Mahmud Beyazidi
کشونه کتنه کتابخانه باشه کو چیه کسی میرو آنها آگاهترن آنچه جمع بسونه بلکه چی نبا معنی که رایمانه بکن یعنی دم یاد تشتکی نفساندی تنه یا قایده داره بله که دیدو خواست چک بیجنی هی تشتک بیشه سارش دکارن یعنی وکی برای سال بیش ببیش برم دیاره یار امپر بچک دنگه بلن که برادر ایده جنابیه یار امنا یار ام حزمه که بسش بخوینن یاری نظام جبر حالی که گوتن مجدر و جماعت به نام دویجن کرد bir hendek insan yan çandan miskili bağ burada ne tişteki acibe faktaki mazina و البوار او جبر ضغط الكولونياليزم هم كده بنيروا هم مش يقعد ام نكيد تو بالموضوع ده كده مش هو يقدر يشتغل كان سبورنا جرى دويجن شدة epistemolojik ام سبوري ما دخلن بون نمونه شعب والي ام دبينا بريا تركم كردان بسامي yani beriya Türkan di Kurdan insan diye. Mesela Kurdan yazdı. O da ki pek devleme. Bunu mene şahanamı adi zarabe gorani. Eğer bejin Kurdi ne adiyen insanlar fark edilir mi? Eğer Kurd peken yani İran'da Kurmancı da bejin Kurmancı zeden adiyen insanlar hep işte gidiyor. Benim Ahmet Efendi ne civar insanlar Kurdi. Civar bazar kesap tamam baş bece çünkü bazar kesap da ama mukarmat şuna bakıyorum işte böyle kim kasbine نه بازار کسات از دیسوجی کردی دنیسین işte gibi jiber bazar giriyor bazıları ki نخواد از وای کار برکه سپاس سابقه خوش بر وکی ساوی سپاس کن وکی پرسا داوی ام بیجن آنجی وکی یعنی من درست اشتاقی ببینم. بیچه که جبو من پر گرینگ از بهارا بچوک کنم بحث نکرد. بله. سر بیشتر اشتاقی ببینم از اگر که باشه. بله. نبهارا بچوکان کتاب احمد خان یا یکمینه. فرهنگه که ذات احمد خان بخور ایرکی دادن سر دبیجه جبونا ساروکا کرمانجا اوی دنیسن نجبو ساک رابجا. ایرکی جه هنک خال هنم دم بازی ده Orhan Doğan eğitim destek evi çi bu meva sezde xala jibona zarur biçine dibistane yereki ser bikevin u daha başlar mesela ser kevin hinek xal henin evci daha zede ser perverde disekine Armanca Ahmet Xan'ı baxuci ev çok xostiye zaruka baş em bicen Navi biji binu bahar. Evet, binu bahar. Bahar van ey muya. Jiboy zaruka. O jiboy zaruka pır geringe gele av beyin başka. Ben Askarım şirobaya geldim. Kurtası buraya daim bula. Yani asar zaman falan işte gibi çünkü yok yani zaman Ahmet Khaneci peşenge ne tokarvaliya Kurdiye و سر زمان سکنیه وقتی نوبهارا بچوکان نجیبوتی و اشاره‌دارا نجیبوت از خب ترکی بهتر زمان بدنی کار کردن کردیان پرنا باشه اوجید کار بهتر سر زمان کردی بسکنن و کمپانیا کردی بدن دست بگیرن به وسیله و امجید کارن بهارا کنو بدن دست بگیرن ام شخو بدن دست بگیرن ام کردیا خو پیش بخن کسایتی پاش زاروکی خو و در دورا خو معلوماتا خو ام بیشتیم به شکل پیش بدن çünkü klasmanın hep Kurdiye ama per am şartı mercez zahmetna teşbih giren am zamanı teşbih dikin دوسیله احمد خانیجی am حمود کارن جخوا دست بیکن و zamanı خود پیش بخوانم ایرو شرط مرج پرن online am کارنیم ببین am کارن هر نقطه am her آوایی کارن zamanı خواهیم ببین مخصوص تزوید اشتباهی من مثلا zamanı yani bazı vaki pişti ses sali Ahmed Khani vaki nara elbette sahiya sahi de beje داجام بمیی جهان نمابد هرچی میاده خویابد دا کشف ببن لبرم احوال کانین دبتن میسر اقبال ادبارا اوی گها کمالی
آیا بویه قابل زوالی یا هر وهده لاستوابت حتی وکو دوره منتهابت قد ممکن اف جچرخ لولب طالع ببتن جبو ما كوكب بختي ما جبو مرا ببديار جارك ببتن جخابه الشيار رابط جمجي جيهان پناهك پیدا ببتن مبادي شاهك شير هنرا مبيت دانين قدر قلما مبيت زانين درد ما ببينتن علاجي علم ما ببينتن رواجي گر دي هبوا مسر فرازك صاحب كرمك سخن نوازك نقد مدبو بسكة مسكوك ندما وها برواج ومشكوك هرچندي كو خالص تميزن نقدين بسكة عزيزن گر دي هبوا مبادشاهك لايق بديا خدي كلاهك تعيين ببوا جبوي تختك ظاهر بدبو جبو مبختك حاصل ببوا جبوي تاجك البت دبو مجي رواجك خمخواري دكر لما يتيمان دينان دريج دست لعيمان خالب ندبو لسر ما أغروم ندبو نخرابئ دست بوم محكوم عليه وسعارك مغلوب ومطيع تركو تاجيك أما شأزل خدي وساكر أفروم وعجم لسر مراكر طبعيتي وان أجر شعارة أو عاري لخلق نامي دارة ناموس لحاكم وميران طاوان شي شاعر وفقيران هرچي بلا شيري دست همت ضبط كرج خراب ميري دولت لو راكو جيهان وكي عروسة وحكم دست شير روسة لعقد صداق ومهر كابين لطف كرم عطاء بخشين فرسير جدني من أف بحكمت مهرا كچه قوت من كو همت حاصل كودني بشير وإحسان تسخيري دبت جبوي إنسان أزمامة دي حكمتا خديدا قرمان جد دولتا دنيدا آیا چه وجهی مانا محروم بیل جمله جبو چه بوده محکوم وان گرد بشیری شهر شهرت تسخیری کرن بلاد همت هر میرکی وان ببزل حاتم هر میرکی وان برزم رستم بفکر جعره بحطاف گرجان قرمانجی بوی شبه برجان افروم وعجم بوان هسارن قرمانجي هميل چار كنارن هر دو طرفان قبيل قرمانج بوتير قضا كرين آمانج گويا كول سرحدان كليدن هر طائفة سدكن سديدن اف قلزم روم وبحر تاجيك قافاكو دكن خروج وتحريك قرمانج دبن بخوين ملتخ وان جيك ودكن مثال برزخ جواميري وهمات وسخاوات ميريني وخيرات وجلادات أو ختم جبو قبيل أكراد وان دان بشير همت داد هنيج شجاعت غيور أو چند منت نفور أف غيرت أف علو همات بو مانع حمل بار منت لو بيك وهميشه باتفاقا دائم بتمرد وشقاقا قردي هبوا ما اتفاقك ذكرى بكرة ما انقيادك روم وعرب وعجم تمامي حميان جمرا ذكر غلامي تكميلي ذكر مدين ودولات تحصيلي ذكر مع علم وحكمة قرمان جنبر دبي كمال أما دي يتيم وبمجال في الجملة نجاهل ونزانا بلكي دي سفيل وبخدانا قر دي هبوا مجي خدانك عالي كرمك لطيف دانك علم وهنر وكمال وإذعان شعر وغزل وكتاب وديوان أف جنس ببا لباوي معمول أف نقد ببا لنكوي مقبول من دي علما كلامي موزون عالي بكرا لباني قردون
بناو روحا مل جزيري بحي بكرا علي حريري كيفك وبدا فقي طيران حتى بأبد بماي حيران چبكم قو قوي كساد بازار نينن جقماشي را خريدار ساقي تبرج جام مينا آوا قدكت ضميري بينا بي بدي حلوة مطار شاهك لايق مدينة خبيب علاقك تعلم بلوى جبوي تختك ظاهر لأبو جبو ببختك حاصل بلوى جبوي تاجك البت دبو مجير واجك خمخاري تكرم يتيما دينا تدريج نقل خربه محزن علي مخلوق وطيعي وتاجك أما شأزل أرضي وصقر أروم عجب وإحسان تسخيرين بالجموي إنسان أزمان الحكمة خديدا وماجد دولة الدنيدا آيات جمعين وأنكرت مشيش الشهرات تسخيرين بالبيادهمات حرمين كيوان ببسل حالا حرمين كيوان براسم رسكان وفكر جعل بحث البرجان والمانجي ويشبه برجان عرهم وعجز وانحساب والمانجي هميل جار كنال هردو طرفا قريب ومانج مودي قرب نامانج ويا سرح جديد هردو سبيل بحر تاجيك بخين ملتخ وانشف ذكر بسان برزخ جواميري وهمات وسخاوات ميريني وخيرات وجلالات أو ختم شبو قبيل أكراد وانضاد بشيل همة داد هنديش شجاعة خيولا وشهد شمنة نفولا الخيرة أبعو بهمات بومادع حمل بار منات لو بيك حبيش اتفاقا ضائم بتمرد وشقاقا قردي هبوا باتفاق بيك بكرام قيادك وعرب وعجم تمامي حميان جمراتك الغلامي تكميلي ذكر مدين ودولة تحصيلي ذكر علم وحكمة كل ما جنبر تبي كمال عباديتي وبمجال في الجملة نجاهل ونزانا بلكي بسبيل تهم ومجي خدانك عليك ربك في فدانك علم وهنر وكمال وزخم شعر وغزل وكتاب ديوان الجنس ببال باوي معمول أو نقد ببال بناء محمد الجزيري بحلم خديار
یک جرعی نجاقی جمکن داجان بمیه جان مالت هرچن ایراده خیابت داکش احوال کانین دبتن میسر اقبال إدبار بوي كهر كمالي آيا بوي قابل سوالي يا هل وهدي لاستوابت حتى بكو دوري منتهابت قد ممكن أب ششف الولد طالع ببتن جبو مكوكب بختي ما جبو مرابط يار جارك ببتن شخابي الشر رابط جمجي جان پناهك پیدای تن مداری شاهک شیری هنر آمده تدانی قدر قلم آمده تزانی درد ما ببینت العلاجی قلب ما ببینت الرواجی قلب دیهم و مثل فرازك صاحب كلامك سخن نوازك نقد من مسيك مسوق نجم وها بير الوراج ومشكوك هرچندی کو خالص و تمیزن نقدی بسیکه عزیزن قلبی هوا مقالی شارک لازم دنیا خودی کلاهک تعیین هوا جبوی تختک ظاهر ندبو جبو مدختک حاصل هوا جبوی تاجک البته دبو مجی رواجک خمخاری ذکر لبیتیما دینان دیش دست خالد نزل لسبب مرغوم مدبون خابئ تدستون محمود عليه سعادي مخلوق مطيعي تجوتاجي الله شعزن بيوسطة أرهم وعجم لسلماك طبيعتي والنجر شعالة أو عاري الخلق نعمي دارة ناموس الحق إيران طاوانشي شعب هرچی برشی بسیمت صدق شعراء بوی دولت لوراق و جیهان وکی عروسه ویحکم دست شمروسه لعقد سناق ومهكاري لطف كلام عطاء بخشي هرسيك حكمة ومهرة تجسم قدم كلمات حاصل وكتب الشيء يحصل تسخيري بتشبوي الإنسان أسماء الحكمة قديدة عرش دولتها بنيدة آيات شوكي إيمان محروم بالجملة شبوش محروم شهر الشهرات تسخيري بجملة هرمي كيوان أسلحة هرمي كيوان برسم فكر شعر بحضارك جان قربانجي ويشوي وجان الروح وعجب وانحساس قربانجي همي جان كنال هر دو طرفان قبل قربانجي بغير قضاك إلى أمانجي قويا أغوال سرحدان كليدا هر طائفة سلك سبيلا أفقرزوه بحشتاجي قضاك تحريك قربانجي بالمخيل ملتخ كالمثال برزخ جوانجي وهمات وسخاوات ميريني وخيرات وجلالات وخدمش وقبيل أفراد وانضال بشيء مديداد هنديش شجاعتي خيمات أو شمش من بهمات ومانع حمي بايمينات وعرب وعجب الحمام حميا شمالك ورمي
Çok güzel yapmışlar değil mi şu heykeli? Unutmuşlar. Onu nasıl yapalım böyle? Sen bilirsin. Ne önermedi bunu? Gideceğiz içeri ya. Konuşmamızı alıyorsunuz değil mi? Kaydı alıyorum. Çok güzel olmuş. Bir galeriye dönüştü. Bence oldu. Daha ne olacak? Bence o normal galeriden daha güzel oldu. Evet, yani mesela 3 gün sonra gelip bir söyleşim var.
Yine oranın kararlarını biz oraya çok olmaz قرمان جنبه بكمال أنقاذيته وبمجال في نجاح النظام بلكي دسالي وبأقوال كهبوا عليك كلام موزون عالي بكلام باني قرقون لنام روحان جزيري بحب كلاعي حريري كيف تقول ذا فقيقي كسر البازار نينا الشماشرة خريطار أنا طيب نهاية شوية. مزية يعني ما بدك. رابط جبل عن پناهك پیکار نمهای شاهك شیر هنر انتظانی مبيلة العلاج الرمال مبيلة العلاج هو مثل العزل صاحب كلامك سخن نوازك نقدي مدد بسيك مسكوك نلقوها برواج مشهور هرچند يوقع سكوك بسيك عزيز قلبي حوا پادشاهك لا يخلد يا خدي ولا
البتة دبو مجيء الواجب خلق عريض الميتين وكان الدريج خالد ندب ندبنا خالد وحكم عليه مغلوب ويعجب التاجك قد يصدر مغلوب عجب طبيعية ديوان شرعنا وعالي لخلق نام إدارة ناموس الحق ميران Abi adını مانع حمل ضغينة Gracias.
Tabii arkadaşlar. قد ممكنها شيخنا طالع مثل جبوم كوكب مختبة جبوم رابط ديار جارك مثل شخوة رابط جعل أنارك بعيدا مطار الشهر شيء بيت الصجور علاجي الربا مدينة الزواج كالتهاب مسرف صاحب كلام أرجو خالص تمييز نقدر وقاضي الشرع رئيس مدينة خدي كلها تعليم واجب ظاهر شبه حاصل البتة مجيء واجب خطواليد كلمة ندون خالي تستدل
Thank you.
عليه
İçecek falan bir şey boş bir ortak iyidir. Yok yok çok çay. Başka
Çok kısa vereceğim.
ولا ضربت دام ياسر عمو بصرف درجة ببيي جهان المابد عرج ميرابد ناكشف لباب الأحوال قارين دبت ميسر يوم كمالي غير القوم الإسرائيلي جاهل وحدي لإستيعاب حتى دوري متعابد كنا شجرة طالع بتنجم كوكب مخدمة شبابة بالديار جارك بتن شخابي الشر رابط شاشة جهان بيار بيضا بتن مباني شارك شرير علاجي الرواجي كان بيحلوى مسا فرازي صاحب كلام سخن نوازك نخدمة المسيك Ya ben elektronik değil, paneli yoksa biraz denklerini ben Türkçe konuşayım, Tayland'da Kürtçe konuşsun. Böyle iki dilli sergiyi anlatmış oluruz. Şerif Yaşar ben. Bundan sonra bu Beşikçi Vakfı'nın sanat galerisinin sanat danışmanıyım. Burayı bir artık bir sanat alanına çevirdik. Ve ilk sergi Taylan Mintaş'ın Hani sergisi. Gerçekten çok kıymetli bir sergiyle açılışı yapıyoruz buranın. Çünkü belki de bugün Kürtçe, Kürtçülük ve bizim şu anda bu bahsettiğimiz büyük kavramlar varsa gerçekten biz ona borçluyuz. Bütün temellerini o attı. Benim için Ahmet Efendi bir filozof. Bence en yüksek mertebede ve Kürtlerin bana göre en büyük filozofu. Bugün onunla ilgili temele onu aldığımız bir sergi yapıyoruz. Hem rölyefler, hem heykeller, büstler, hem tuval üzerine yağlı boya çizimler, karışık teknik çizimler, yine kağıt üzerine kara kalem ve renkli kalem çizimler var. Bir çağdaş sanat sergisi kıvamında. Taylan aslında bunu uzun zamandır tasarlamıştı ama bu seriyi yeni bitirdi. Tabi bu seri sadece burada gösterimde olmayacak. Bundan sonra Doğu Beyazıt'ta İshak Paşa Sarayı'nda sergilenecek bu seri. Daha sonra Diyarbakır'da, İzmir'de ve Ankara'da, Ankara gibi şehirlerde de sergilenecek. Orada da sanatseverlerle buluşacak ve Ahmedi Khani'nin aslında ne kadar bizim için önemli olduğunu
hem Kürtler hem Kürtçe için ne kadar önemli olduğunu biraz daha, çok özür dilerim, daha farklı yerlerde de yansıtacağız. Şimdi ben izninizle İbrahim Bey'i önce İsmail Hocam'ı davet etmek istiyorum. Biraz onu dinleyelim. O da bizi onurlandırsın söylediklerini. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Hani. Hocam sesini yükselt. Bu çalışmıyor. Var mı? Ahmet Hani. Sadece bir ses kaydı. Çok önemli bir düşünür. Önemli bir Kürt düşünür. Kürt milli duygularını çok yoğun bir şekilde dile getirmiş bir düşünür. Ama şunu görüyoruz, bu Kürt milli duyguları milli bir harekete dönüşememiştir. Örneğin Hacı Kadir Koyu da önemli bir şairdir. Ahmet Hani ile Hacı Kadir Koyu arasında 200 yıl gibi bir mesafe vardır, zaman vardır. Bu 200 yıl içerisinde Kürt milli duygularını dile getiren başka bir düşünür, başka bir şair görmüyoruz. Arada 200 yıl var. Şöyle bir durum var arkadaşlar. 1915, 1916 Osmanlı İmparatorluğu'nun Mezopotamya'daki ve Orta Doğu'daki toprakları paylaşılıyor. İngilizler ve Fransızlar tarafından. Daha sonra bu gizli anlaşmaya Ruslar da katılmıştır. Bu gizli anlaşmanın 1918 yılında Troçki tarafından deşifre edildiğini görüyoruz. Şöyle bir durum var. Gizli anlaşmaya göre Barzan ve Berdinan Suriye ile birlikte Fransa'ya veriliyor. Fransa manda yönetimine veriliyor. Kerkük ve Süleymaniye İngiliz manda yönetimine bırakılıyor. Burada çok ilgi çekici bir durum var arkadaşlar. Bu Sykes-Picot zaten Karını, Hindistan'ı ölmüş, parçalamış, paylaşmış Sykes-Picot 1916. Ama şunu da görüyoruz. İlk döneminde, Sykes-Picot'un uygulanmasının ilk döneminde, ilk uygulama döneminde konuşmalarda, tartışmalarda şunu görüyoruz. Barzan ve Berdinan Fransa yönetimine bırakılıyor. Kerkük ve Süleymaniye İngiliz manda yönetimine bırakılıyor. Yani bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış bir ülke Başur tekrar parçalanıyor. Yani Başur Musul eyaletli tekrar parçalanıyor. Burada şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Kürt milli duyguları çok güçlü olsaydı, yani Ahmet Hani'nin ifade ettiği gibi çok güçlü olsaydı, kitleler tarafından böyle bir milli duygu paylaşılmış olsaydı, milli duyguyu içermiş olsalar Kürt halkı, böyle bir bölünme, böyle bir parçalanma, paylaşılma gerçekleşmez. Ama çok yoğun bir milli duygunun milli bir hareket yaratamadığını görüyoruz. Emozin ilk defa 1919'da yayınlanmıştır. Jin tarafından 1919'da yayınlanmıştır. Ve ondan sonra Kürtler Memozin'de Ahmet Hani ne diyor, ne demek istiyor, işte bunları konuşmaya, tartışmaya başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısında da bu konuşmalar, tartışmalar daha yoğun bir şekilde gelişmiştir. Benim kanımca Ahmet Hani bugün Kürtler tarafından daha iyi anlaşılmış
ve milli bir hareket yaratma konusunda daha ciddi tecrübeler söz konusudur ve bu milli hareket yaratma konusu ileride daha da yoğunlaşacaktır. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Gerçekten yaşayan bir tarih hocamız. Çok teşekkür ediyoruz. Var olun hocam. Emekleriniz her zaman minnettarız. Çok teşekkür ediyoruz hocama. Şimdi İbrahim Gürbüz Beyefendi'yi ben davet etmek istiyorum. Bu vakfın yönetim kurulu başkanı Gürbüz. Tavalen Necat, Dosten Aziz, Bixeyrat Serçavat. Vekil zanim ku Ahmed Khani, filozof Ahmed Khani, diloka edebiyata Kurdi u bengeha neteva Kurdune da cihevi behem. Neziki 400 sal beri berhemen bi Kurdi hadiye insandır. Xenci beje, felsefe, dilok, ardegari, etnografya, zaman, çant, elberde, sosyoloji, kimya u zanista fezayı da xebaten giriye. Di diloka cihane da hinek filozof, hinek bengehan netevan bu çelik. Mina, Firdevsi neteva Farsa, Shakespeare neteva İngilizan, Homeros neteva Yunana avakriye. Filozof Ahmed Khani bengeha neteva Kurdan avakriye. Apırkriye. Yani jibo Farisan Firdevsi çibe, jibo Yunanan Homeros çibe, jibo İngilizan Shakespeare çibe, jibo Kurdan Ahmed Khani evet. Dema Ahmed Khani da tevi zulm zorlariyan liser zamani Kurdi disa zamani Kurdi nivisan diye. Ve demi ve revşedaji zamani Kurdi nivisan diye. Khani du berhemen ku ev pirgiringe de sedema nivisandına Kurdi eşkere kiriye. Ev yek memuzin yadınji ya giring nubahra buçukhane. Bu kurtayı endikarın van nırkhin Ahmed Khani ve İsmail Beşikçi ez dixwazim mukayese bikim. Li ser bana bisekim. Her du filozof li ser giringiya zimanê Kurdî sekine. İsmail Beşikçi 1977 kadar li zindana Diyarbakır'da da hemû revşemîrê Kurd ra dibêje zimanê Kurdî bu zimanê Kurdî ve baxbin parasına xwe zimanê Kurdî ve bikin. Li wê demê 1990 parasına xwe zimanê Kurdî bikin dibêje. Dîroka li vî nokteyê da parasına zimanê Kurdî da her du filozof mîna hev difikirin. Her du filozof heja parasına zaman, çand, huner û bêje Kurdî dixwazin. Parasına wan da jî gelek xebatê wan keda wan heye. Ez dixwazim ku ev mijar fikriyata Ahmed Khani û fikriyata İsmail Beşikçi gelek caran ifade kirin. Her du filozof di berhemên xwe da tim pêşniyar dikin ku Kurd ji welatê xwe, axa xwe, xweziya xwe hez bikin. Beşikçi her dem li em gerek naberaber çem çünkü Kurdistanê hemû Kurdistanê me pirtir zane. Li çiyayê Kurd, zozanê Kurd hemû zane ku Kurd gerek belê her tiştî welatê ku erdê xwe bira hez bikin dibêje. Ahmed Khani jî hemû dîvana xwe da diyar dibêje. Ahmed Khani û İsmail Beşikçi di pirtûk û axaftinê wî nasihat dike. Ku erdegariya Kurdistanê çiya, dar, ajal û zozanên biparêzin û hadî derkevin dibêje. Di demekê ku da li cihanê hişmendiya netewî tên bû. Tu nebû wê demê. Em devra Ahmed Khani da hizra netewî li dinyayê de tu nebû. Ahmed Khani wê demê
memuzun de lehelbesên xwe ji bo hişmendiya netewîya Kurd danasîn dikir. Helbest û berhemên wî yên bi Kurdî hatine nivîsandin, dingeha netewperveriya Kurd Ahmed Xanî ava kir. Aliyê wî ve hatiye ava kir. Beşikçî jî gelek berhemên Kurd. Nizîkî 48 demek ekinde yedi bir pence Portugîzî berhemê wî da gelek caran hemû konferansa da dibêje ku hişmendiya netewîya Kurd nav Kurda da kême. Divê nav Kurda da hîzra netewî zêde bibe û Kurd nirxên xwe biparêzin. Her dem her civînê de her konferansê de hem Portugîzê da hem weqarê da li qala wî dike. Ahmed Xanî yekemîn teoriya serxebûnê ava dike. Yekemîn Ahmed Xanî serxebûnê fikri teoriya serxebûnê Ahmed Xanî ava kiriye. Nêzîkî 400 sal berê Kurdan ra devlet dixwaze. Dîvana Ahmed Xanî li ser devletbûna gelek helbestê wî hene. İsmail Beşikçî jî nêzîkî 5 salî dixwaze Kurd bibin devlet. Di vê mijarê de ji Ahmed Xanî û Beşikçî mîna hev difikirin. Her du jî Kurda ra devlet dixwazin. Ahmed Xanî dibistana neteva klasîka Kurda ye. Ahmed Xanî dibistana neteva klasîka Kurda ye. İsmail Beşikçî jî dibistana neteva moderna Kurda ye. Ji aliyê sekinanê xwe jî Ahmed Xanî û İsmail Beşikçî bê hempare. Ahmed Xanî dema deselatlarên da parastina zimanê Kurdî û devletbûna Kurdan dixwaze. Ahmed İsmail Beşikçî jî hemû jiyana xwe bo mafê Kurdan û devletbûna Kurdan dike. Dilêje ez ew qas ew dikim. Ez Kurtayî bêjim Beşikçî îro ruhê Ahmedê Xanî zindî dike û ruhê Ahmedê Xanî ye. Em karin sadece. Gelek spas. Teşekkür ederiz. Şimdi bu eserleri üreten sanatçıya da söz vermek istiyorum. Taylan Mintaş gerçekten büyük emekle bizim belleğimizi yeniden gözümüzün önüne serdi. Çok kıymetli bir bellek bu. Bellek çalışması. Çağdaş sanat ama bir bellek çalışması aynı zamanda. Onun ağzından dinlemek istiyoruz. خیراتنه yani tabi vaki Kek İbrahim vaki Mamoste Beşikçi deraqe diroka xani u vaki kirnevi kriyarı da gelet işmara gotin batıştana Muhammed bize naxazın duvara bitun ez dixwazim vaki çiroka mu xani çawa hevahat giredan me çawa xani nas kir me çima van tiştê xanî çêkir wê wî wekî pêkerê wî û wekî tiştekî taybet wekî yekî wekî mamoste İsmail Beşikçî ew navê wî cihêke ye û navê Ahmedê Xanî û berhemê wî vê derê her dijî hatine bahev ev min gelekî serfirazî kir lê wekî ez küçük bûm vela ev gund li hanî va rasma ji bo vê tiştê ez dixwazim vê bibêjim yanî ji malê me da ji cihê me da ji bo zarokê me ji bo xetê me ji bo malbata me xwe ji mezinekî Kurda derheqê wî da wekî wênek bi wekî peyvek bi wekî tiştek hebe ew tesîr ser meriya çê dike yani ev tiştekî bo min gelekî girîng bû loma jî min ji bavê xwe rica kirim min got babo tê xêra xwe ew wî resmê me yê diyêr da min ra bişînî yani ne tiştekî ez wê ew bikim li ama ew çîroka me vê tiştê va dest pê dike ji vî wênî va dest pê dike li wî wênî tê hetan ji van pêkerana û van tiştê dijital van karê dijital ji bo wê jî yani hema qet tiştek jî nî bi fotokopîk bi ji derxin ji mala xwe da dar da bikin û peyvek bi jî ji bira zarokê we bidarî bikin û çimkî rastî jî Ahmedê Xanî ji vê dixwast
yani Ahmed Xanê dixwast wekî nûbara biçûka bû çi ava kir, bû çi nivîsî, bû kî biçûkê me, zarokê me û zimanê xwe biparêzin, zimanê xîn bibin û zimanê xwe ve tişta bikar bînin û tişta binivîsinin. Ji ez dixwazim tabii ev gelek berhem vê derê hene, yani ev van berhemana yê pirnî ji me desta çêkirine û hinek ji me bi dijital çêkirine û teknîkê cuda cuda vê derê hene, lê yani ez dixwazim du sê qehremanê piş vê pêşengî hene, ez dixwazim spasiya xwe wan ra bikim, yani spasiya herî mezin, herî mezin, rastî jî bêjim ji bo kek Mehmet Sanrı'yê, yani hem maddi kek Mehmet hem maddi hem manevi sağla vay. Ji bu fikriyata xanî jî wer cem mi bû, wer piş mi bû. Ji wekî bulkî van ez van tiştana jî çê bikim. Hemû ji destê piş mi bû, ji wekî alî mi bikir. Ne wekî yani bi çêkirin be. Van tişta wekî bi ruhen insanek cem meriya bi, insanek pişkiriye bidin meriya, ev bo meriya bes jî zêde jî. û ya duyemîn jî ez malbata xwe ra spasiyê dikim ji gelekî zeman li me li wan dizî û من van karana çekir, ber ona şefi halal bikin. Ez spasiye ve dikim, gelek tişt hevala gotin, sağ bin, herevin. Gelek spas. Ana yine vakta sergi yine vakta avanı bu sertifika gebejin. Ne sertifika gebejin. Bu bir heykeleki Ahmed Xanê me çekir, seri da hatta nivêderê kek İbrahim Gürbüzcî gelekî alîkarî me kir hem maddi hem manevi, yani çekirin awî da hey ev tişta me amada nekiribûn, me ew heykela dest pê kir, ew jî gelekî cem me bû hatta ne roja îrojî ev spasiya wî raj dikim, herebe aziz. Gerçekten bu eserlerin çıkması için sanatta yaratıcılık dehası gerekiyor. Bunun dışında tabii bir de imkanlar gerekiyor. Henüz daha bu fikir aşamasındayken İbrahim Gürüz Beyefendi bu serginin, bu serinin ilk eserini satın almıştı. Ve Mehmet Bey ile beraber ikisi daha fikir halindeyken satın aldılar. Biz şimdi aynı zamanda buraya da İsmail Beşikçi Vakfı'na da sanatçı bir eser bağışladı. Bu eser bundan sonra burada yer alacak. Ve yine bu eserlerden az önce bazı arkadaşlar da satın aldı. Bu çok kıymetli çünkü bu aldığımız eserler daha sonra yeni olacak, yeni gelecek seriler için bir imkana dönüşecek. Çünkü bundan sonra Mele-i Ceziri, ondan sonra Fakir Ceyran, başka kimleri yapacaksın? Devam edecek. Yani devam bir sürü, bundan sonra birçok büyük Kürt düşünürün böyle serileri yapacak. Bazı eserler var burada. Ana eserler sertifikalı. Onlar 20 binle, 15 binle, 35 bin arası. Bazı eserlerimiz de var. Sertifikası olanlar 1500-2000 lira. Bununla da herkes destek verebilir. Herkes imkanınca destek verebilir. Umarım ve daha sonra bu imkan yeni gelecek diğer Kürt düşünürlerin serisi için büyük bir imkana dönüşür. Hepinizin ayağına, emeğine sağlık. Sanatçının da, İsmail Beşikçi Vakfı'nın da, hürmetli hocalarımın da çok teşekkür ediyorum. Emekleri çok büyük. Sizin de ayağınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Azim tiştekî bêjim êkî û nêçûne ev wênewekî navê ji mesel yazî kirî peyamek bo xanî ki dilê wî de çi derbas dibe dixwaze bo xanî bibêje ji xanî 400 sal berê jiya bû ji Emrê de têv tûjî bo Kurdî Kurdistanê bo zimanê Kurdî xeş kiribû û jî eğer dixwazin peyamekî bo Kurdî bibêjin binivîsinin vê derê û dikarin bi kelema binivîsin. Yek jî rojariyê got pêşengeha bavê min e ez dixwazim wekî helbestekî xanî bixwînim. Rojariyê dikim ev helbestekî xanî bixwîne. Cem
kemale ayabuye qabile zevale qed mumkine evji çerxe nevle sağlı bıbıtın jibo mekevkev behteme jibo mera bıbıtyar carek bıbıtın jixwabe kışyar rabıt jüme jihan penahik peyda bıbıtın padişah şire kunera mebede danin kadre kalemame bede zanin Bu kurdi umutçu duvarın dediğine vacibı Ahmet Khan yapın. Hani iki duvarı bir şaklışı ana Kerem. Ne oluyor? Kerem. Şunu çekiyoruz. Sadece onu çekelim. Zoom. Sadece onu çekelim. Tamam. Sadece bu çeksin. Tamam. Yeri iyidir. Bu yeri çok güzel. Allah. Nasıl? Kif baş bir. Tamam, spas. Emi anası bir her doze. Ama acelene ki mara verim her veri. Duk. Kiro. Hiru suwa. Bir kitap ki heye. Hiru suwa. Ona an. No, jag har förstått. En chikafu am have begärt, det var. Das spas.
Tamam efendim. بإقراض وأنضان بالشيء همة داد هنجي شجاعة أو شحن أبنية أنبع علو همات ومانع حمل قائلات لو بك حميش قائم بتورود وشقاق كدها وباتفاق وعرب وعجم تمامي حميا شمراتك غلامي تكبيري ذكر مدينة ودولات تحصيلي ذكر علم وحكمات كل مرج نبر بكمال أماديتي في جنة نجمع الرزق أكيد السفينة مشي خدانك علي كلمك فلانك من دائما كلامي موصول عليم كلام مانع بناء روحاني جزيل في الحي كلا عني حبيبي كيف الدار يا طيران حتى الأبد وما يحيا قوي كسان بازار شوما شرام خريدار صاري توريش جميل آوا قدكت طويل بينا لا منها تلك الوضع اللي عملوا تبدو صبري رجالي جنكا درجة أي جان مضابط هرجع
مكروك مدينة العلاج الميماء مدينة الرواج دي حلوة مسك راسك صاحب كلامك سخن نوازك نقدي من مسيك مسكوك نتموها برواج
قوي كسر بلي zaten hazır. Ana بدي. قلت لي يا أنا ديانا. حاضر قلت لي. جامي جنگه دا جامي جهان نمابت هرچه ما إراده خيابت دا كشف من لبرم أحوال كانت دبتن ميسر إقبال إقبال أنوي قها كمالي آيا وي قابل زوالي يا هل وحدي لاستوابت حتى دولي منتهابت قتل كلنا شجاع لولا طالع ببتن شبوم كوكب بختي ما شبوم بديار جارك بجدود شخوك تشمشي جعل ثناءك هيدا وطيب شيرنا علاجي هالبما بمينة رواجي قلبي حبوة مسر فرازك صاحب كلامك سخن نوازك نقدي مدعو بسيبك مسكوك نجموها برواج ومشكوك هرچند مخاط صوت تميزن نقديني بسيبك عزيزا قلبي حبوة بادشاهك لايق بديا خدي ولاك تعيين مواجب بتختك ظاهر مدبو شبو بختك حاصل واجب بتاجك البت دبو مجي رواجك خمخاري ذكر لما يتيمان تينان دريج دست لعيمان خالم ندبو لسر معروم ندبو لخرابه تدست بوم محكوم علي وسعالك مغلوب ومطيعي تربطاجك أما جأزاد نخوتي وصاكر الروم وعجم لسر مراكر طبيعتي وان أجر شعالة أو عاري لخلق نامي دارة ناموس الحاكم ميران طاوان شير شاعر وفقيران هرشي من الشيري دست همت صبر جغرا ميري دولت لو راكو جيهان وكي عروسة ويحكم دست الشير غوسة لعقل صداق وماء كابين لطف كلام عطاء بخشين هرسيج الدنيا من أربع حكمت مهرات تشير قوت من قهمت حاصل قودني بشير وإحسان تسخيري لبتجبوي إنسان أزمامة حكمة خديدة قربان جد دولة دنيدا آيا بجوجهي مانا محروم بالجملة جبوجه ونا محكوم وغرقرت بشيري شهر شهرت تسخيري كرن ميلاد همت هرمير كيوان ببزر حاتم هرمير كيوان برزم رستم فكر جعل بحطة قرجان قرمانجي أبويا شبه برجان الروم وعجم بوان هسارن قرمانجي هميل چار كنارن هر دو طرفان قبيل قرمانج بوتير قضاء كرين آمانج قويا طول سرحب بكيدن هر طريف سدك سديدن القرزون روم وبحر تاجيك قضاء قدكن خروج تحريك قرمانج دبان بخير مرتخ وان شكر بكن مثال برزخ جواميري وهمت وسخاوت ميريني وغيرت
وجلادات أو ختم شيء قبيل أكراد وارضاد بشيء مسيرات هنديش شجاعتي خيورا أو كاندش من نبي نفور الخيرة أبعلو بهمات ومانعي حملي باري منات لو بيك حميش الاتفاق ضائم بتمرد وشقاق قلبي هو باتفاقك مقدام انقيادك وعذب وعجل حقاني حميا لشمراتك ومراقي تكميلي كلمة ودولة تحصيلي كلمة وحكمة بكمالا أمانيتي بمجالا في جملة نجعل ميزانا بلكي سفينة بفضانا كالديها ومشي فضانك عليك في فضانك علمنا كان لسان الشعب وغزل كتاب İyi çok şükür.